ri dovha ra vha na havhaḽa vhathu vhane vha tou kona u ḓi-destroya vhone vhaṋe vha tou kona u ḓitshinyadza vhone vhaṋe vha behave u fana na tshidumbumukwe kana sa tornado kana ḓumbumazwikule ḽine ḽa enda ḽi tshi khou hwala zwithu zwoṱhe zwine zwa vha uri zwi ḽi fha maanḓa a uri ḽi destroye ḽi tshi ya phanḓa. So hoyu muthu ane nda khou amba ngaye hafha u tshimbila a tshi wana mimaterial yoṱhe ine ya mu ita uri a ṋaṋe u vha muthu ane a vha toxic, a ṋaṋe u vha muthu ane a vha dangerous kha ene muṋe. Ndi uri tshiṅwe na tshiṅwe tshine a tshi fara it turns out into a disaster. Ndi uri hoyo muthu hana muthu ane a nga mu blame kha zwine zwa khou itea vhutshiloni hawe, ngauri decision iṅwe na iṅwe ine a i dzhia ndi mutshinyalo fhedzi. Hoyo muthu ha koni u tshila a sa ḓi destroy. Vha hone vhathu vho raloho vhane vha ḓi kandekanya, vhane vha ḓi destroya nga vhone vhaṋe, a vha na tshivhuya na musi tshivhuya a tshi wana it's gonna turn bad. Ndi uri tshi ḓo destroyiwa tsha sa fariwe zwavhuḓi, ha itiwa mini. So ya vha hone vhathu vho raloho ri khou tshila navho, ri khou ḓivha vhona a vha na tshivhuya, ndi vho mahwenya. Ndi uri hei a tou vha na tshivhuya kana muthu wa hone na tou mu wana zwavhuḓi a na ndaka i khou kwashekanyiwa arali muthu a na nnḓu khou kwashekanyiwa dzi loko dzo sokou rovhekana hanefho, muthu a na mufumakadzi hu dzula u khou lwiwa. Ndi uri a hu na mulalo ende tshivhangi ndi ene honoyo muthu. Arali a na munna a hu na mulalo, tshivhangi ndi honoyo mufumakadzi hana tshivhuya. Vha hone vhathu vho raloho. Zwino na ḓiwana no ṱangana na muthu o raloho, ndi khou ni vhudza uri vhathu vho raloho vha hone vhane a vha londi. Ndi uri tshavho vha tevhelwa nga mutshinyalo nga murahu.